Salimonani nabakamthaniya asiphileni ngalo mnyaka ka-2023. Esengudlozikhulu lo okhulumayo ngalolu suku lwanamhlanje. Nalithemba abanye nomunye ungene kahle eminyakeni omusha, nami ngene kahle eminyakeni omusha abantu abadala. Ngithokoze kini lokho ngingosithobayo kini, noma bekhona abangasithobi kimi ngoba bengabantu abanga-understand isintu ukuthi simi kanjani. Kodwa ngizothanda ukukhuluma ngalolu hlobo namhlanje, ngilibeke kini njalo ngizehlisa nokunihlonipha futhi kungayisiko ukuthi mhlawumbe ngiziphakamisa kini. Ngokubana-ke noma bekhona abathanda ukubana baziphakamise kimi bese bethanda ukuthi bayenze izinto ngalolu hlobo bona abafuna ukwenzakale ngazo, kodwa-ke mina ngeke ngithanda ukwenza izinto ngalolu hlobo bona abafuna ukwenzakale ngazo. Mina abantu bakithi ngithanda ukuzibika ukuthi mina ngiphuma eZimbabwe. Njalo uma ngiphume eZimbabwe bantu bakithi, mina umuthi angiwuthengi, ngiyawugubha. Njalo angizange ngivuke ngathi mina ngizoba ngumelaphi, kodwa-ke manje ukuba ngumelaphi lokhu kusuka egazini esintwini sakithi, lisuka egazini labazali bami, lisuka egazini kwabokhokho bami. Ngithanda ukubika lokho namhlanje lingizwe kahle, bese ngiyabika kini njalo ukubana mangabe ungumuntu onga-understand isintu, ngiyacela please ungaze owafika kimi ngokubana ngoba mina ngenza izinto ngendlela yesintu, angeze izinto ngendlela yomcabango noma ngomcabango wakho. So ingakho ngithokozela labo-ke manje asebeke bafika kimi besi-understand isintu, babe bakubeke njalo bengibone ukubana mina ngumuntu wesintu. Ngikhuluma kakhulu ngezangoma, ngikhuluma kakhulu ngabelaphi engithi mangabe ngisenza umsebenzi wami-ke manje ngisisho ngithi mangabe ngisenza kungayisikho ningihlole, bese besisho bethi hayi sizokuhlola mfana, mangabe uyenza ungayisikho sizokusho ukuthi ayisikho, uma usenza okuyikho sizokutshela ukuthi yikho. Ingakho ngiyababonga labo, bese ngisitsho ngizokweluleka kulabo-ke manje angabe mhlambe beqala ukungibona noma bake bafika kimi bangibona, ukubana mina into nento bantu bakithi ngiyenza ngendlela. Ngoba kungenzeka ukuthi ufike kimi kuya komunye umelaphi, isintu lokho okade uyokudinga kuloyo melaphi kwehlula. Mina uthe uma ufika kimi ngakunikeza into engikwaziyo ukuthi ngisiza ngayo abantu abasuka behluphekile. Futhi sese ngiyakutshela ukuthi mangabe kungasebenzanga buya kimi, hayi komunye umuntu. Ngizofanisela, angeke ukuthi wena ma uye wabona udokotela ebhara uzwa kuthiwa ubuye ethembisa, ubuso usiyagijima wena uyekhuluma ngaye kabi ethembisa. Yingani ungaye ebhara lapho umthole khona? Ngoba ubudokotela bakhe akabofundanga ethembisa, wafika ethembisa evele engudokotela, ufike ebhara evele engudokotela. Kuyafana nami-ke bantu bakithi, njengoba lengibona lapha, angifundelanga ubunyanga eSouth Africa. Mina nginendlela zami, nginendabuko yami. Ingazi-ke mhlawumbe lingabe lisola ukuthi mangabe lifika kimi ngiyanamukela, ngihlale nanobo 1 hour nginicacisela ngokwempilo, bese niyasho futhi nina elihlala nami for 1 hour lithi siyabonga ngoba kwabanye abantu abathile asihlale 1 hour, sihlale 5 minutes besikhiphe. Kodwa-ke lokho angithandi ukubana ngikufake kakhulu kulolu hlelo engikhuluma ngalo. Ngizobingelela abantu abangithobelayo nalaba engibathobelayo nalaba abangihloniphayo. Ngizoqhubeka nina eningihloniphayo nginihlonipha, bese ngiyoqhubeka kanjalo nina ningafuni ukungihlonipha angisoze nami ngilihloniphe. Ngoba nakwesinye isikhathi ngikazi-ke kwesinye isikhathi ukuthi mhlambe abanye lisuka lithunyiwe ukuthi nizongiguba, bese ngisithi mina ngisiza mahhala, bese libuya nizobhadala noma lingenamali kanti nithunyiwe. Mangabe uthunyiwe ngicela ume khona lapho namhlanje ngoba ngo-2023 kushintshile bantu bakithi. Mangabe ungafuna ulibona lezinyo lami ngo-2023 angeke ubuye ulibone
kodwa mangabe ungihlonipha mina ngizokunikeza lami izinyo ngoba ngizokubona ukuthi uzokungihlonipha nami ngizokuhlonipha njalo. Ngibonge kukhulu kakhulu, sasho futhi ngiyagcizelela ngisho ukuthi kulabo abantu abadala abasangihlonipha, abasi-understand-ayo isintu, asiqhubekane sihloniphana. Bese ngibuya ngizoqondisa abantu abadala, ningixolele mangabe ngikhuluma ngamaphimbo, kodwa ngingakhulumi ngamaphimbo. Ngikhuluma ngenxa yezenzo ezenzakalayo esengabuya ngazizwa futhi ngabanye abantu bengitshela, ngoba mina ngiyathanda ukuqondiswa. Ngumuntu emhlabeni, mangabe ngingekho kulapheni ngumuntu njengani nonke. Ngabe kukhona nami lapho engenza khona amaphutha, nginganiqondisa angali. Kodwa-ke ningazi ngokungidelela, ngiyacela bantu besintu, njengoba kunguJera 2023, ngiyacela nangenhlonipho, nangokuzehlisa, nangokuzithoba. Bese ngisisho njalo, bese ngizehlisa njalo kini, ngisithi mina kuyenzeka kwesinye isikhathi ulutho luze ucingo lwami luringa. Kuyenzeka luyakwazi ukuringa, u-MTN uyakwazi ukuringa noma ngiseZimbabwe bantu bakithi. Mangingena airtime angikwazi ukulo-receiver. Mangabe ne-airtime ngiyakwazi ukulo-receiver ngoba nginokwenza ukuthi abantu abadala ngifake i-airtime mhlawumbe engango-200 ukwenzela ukuthi kube khona abangitholayo mangabe befuna usizo lwami. Mangabe iphelile lo 200 rand kungaweze kufone kodwa uthole ukuthi ucingo alubanjwa, ngoba noma kuyafana noma ungazolibambe luzothi 1 minute 1 second uthole ukuthi liyadropha. Kusuke ngasuke mhlawumbe yimi engilidrophayo ngoba ngisuke ngingasena airtime bantu bakithi, ngoba mina ngiyinzalo yaseZimbabwe, ngisinzalo yase-South Africa. Umuthi bantu bakithi mina angiwuthengi, ngiyawugubha. Ngizwisise kahle. Ngiqale ukusiza mina abantu ngo-2002 njalo angizange ngibe nakho ukuziphakamisa kukho lokho, ngazehlisa kukho kuze kube namhlanje. Yikho libona nakini namaklayenti ami mina ngisazilehlisa kini, ngingumntwana kini ngokubana ngokwesintu ngifundisiwe. Yingakho-ke bantu bakithi mangabe ukhona lapho elingazwisisi khona, iyazi uku-understanda. Yikho ngathi mhlawumbe abanye belimana imbuzo ngenhliziyo noma ngomoya ophezulu, mina ngizehlise. Akusikhona ukuthi mhlawumbe ngiyisithutha, kodwa-ke yinxa yemfundiso. Bakhona abanye abelapho ngathi mhlawumbe uma ufuna uku-understanda into akuthuke, kodwa mina ngololodwa usuku angeke ngakuthuka. Ngizofuna ukuthi uzwisise, ngikwenzele into ngendlela eyiyo engayifundiswayo, ngoba abanye benu namhlanje you are misbiased because of i-social media. Abanye abantu bakhuluma into wena ubusulandela into engaqondanga, ngokubana sebaningi abantu abathi zithi bona bangabantu besintu kanti befunde umuthi ngoFacebook. Mina abantu bakithi umuthi angifunda ngoFacebook. Mina umuthi ngiyawunikezwa nasemuphusheni, ngiyaboniswa. Uma ngabe kukhona mhlawumbe bangunikeze into, mangabe kukhona lapho engishiyele khona, bayafika abantu abadala kimi ephusheni bangitshela ukuthi cha, laphana ushiye u1 no2, yenza ulungise laphana u1 noma u2. Bese ngiyakulungisela mina bantu bakithi, ningi-understand. Angithandi ukuba mubi ebantwini, nangololodwa usuku nawe angithandi ukubana ube mubi kimi, ngokubana inhlonipho ibalulekile. Ngoba abanye babuya bayasithanda ukuziphakamisa kimi ngokubana ngibabonisa ubuntu, bebe sebezenza ukuthi cha lona zizodlalela ekhanda lakhe. Cha, maningadlaleli ekhanda lami ngoba nami angidlalela ekhanda lamuntu. Ngenhlonipho mina nalapho engiphuma khona eZimbabwe kwaNdolwane bayangazi, angikwazi ngaze ngiziphakamise nalolodwa usuku phezulu komuntu. Noma ungafika kwelakithi ungibuze usho ukuthi uDlozikhulu lemazi, bazokutshela ukuthi uDlozikhulu siyakumazi. Yingakho mina ngasifihli ukubana ngiye ePlumtree kwaNdolwane eZimbabwe lapho engidabuke khona, ngoba vele umuthi bantu bakithi mina
anguthathele i-chance njalo umuthi anguthengi, mina ngugubha ngokwesintu, ngiyugubha ngalolu hlobo engisuka ngitshelwe ngalo ukubana ngugubhe kanjani. Usengudlozikhulu bantu bakithi lo otholakala ku-083 2066 954 083 2066 954. Kungenzeka kwesinye isikhathi kunabantu abake bebuye kimi bangitshela ukuthi cha, into esinikeze yona ikhuluma lokho nalokho, engeke ngikusho ngokubana into yomuntu nomuntu iyifihlakalo. Uma ngabe ithe yakhuluma into ongayi-understand noma ongahambisani nayo bantu bakithi, ngicela uyijikise kuDlozikhulu, abuya kwenzele into eqondile okwenzela ukuthi namhla ngabe mhlambe kusenzeka kube yimi engihambela emathuneni ngiyokuzilisela leyo nto, ngihlole ukuthi ithuna lelilungile na ukuze ukwazi ukusebenza kahle, ngoba abanye abantu basuka bengakhululeki ngezinto ezisuka zikhulunywa yilezi zinto ezisuka banikeze zona. Abanye bajike bethi mhlawumbe kungenzeka ukuthi mhlawumbe lezi zinto zisuka sezifuna okuthile okungaqondane nabo, mhlawumbe okunzima. Lokho siyakwazi ukulungisa bantu abadala. Ngibuyile ngisazosho ukuthi manje ngiliphathelene njalo ngokuba nami bengiyalungisa izinto zami. Mina anginayo i-assistant ekwelapheni, ngisiza ngingedwa. Bantu bakithi, ma into yakho engakuhambelanga kahle oyinikezwe yimi, ngicela ubuye back, hayi uhamba ugosipha ngami ngento engekho, ngoba mina ama-assistants abantu bami ngibatshela ukuthi ma into yakho ingakuhambeli kahle iza kimi, unless mangabe uthunyiwe, yebo, ukuthi uzongivivinya ukuthi ngumuntu onjani, kodwa ke mangabe uthunyiwe futhi ukuthunywa kwakho kuzokujezisa, ingekho into engikuyenze yona. Ngisengudlozikhulu. Mbonge bantu bakithi, ngithi happy 23, happy new year, sengibuyile njalo.